dutangiranye n'amagambo avuga uti turimo turaganira nawe sinumva rero ko bisaba urupfu rwe. M23 rero yari irimo kuvuga ku byavuzwe na Tshisekedi i Buruseli. Hanyuma rero FDLR n'ubundi ni nacyo turi buhereho yashinje RDF kuyibuza kwishikiriza MONUSCO. Ni nyuma y'umunsi umwe rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gisabye abarwanyi ba FDLR gushyira intwaro hasi ndetse no kwishyira mu maboko ya MONUSCO. Uyu mutwe rero wahise usohora itangazo wemeza ko igisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse n'ibyitso ngo bawurimo ngo barimo rero kubuza abarwanyi bawo kwerekeza ku bigo bya MONUSCO kugira ngo rero bitange. Ni itangazo rero rigaragaramo ibinyoma umuntu ahita abona ko ryanditswe rero ku bufatanye bwa FDLR ndetse na FARDC bisanzwe rero n'ubundi bikorana bya hafi ukurikije imvugo zakoreshejwe. Ikintu cya mbere ushobora kwibaza ni gute rero FDLR yahise yemera umuhamagaro wa FARDC byihuse ikabigaragaza no mu itangazo n'ubundi yatanze, nyamara itaratangarije ku isi cyangwa se ngo ibishyire ku mugaragaro ko yemeye kwitanga. Iri tangazo rero ryashyizweho umukono ku cyumweru n'ubundi tariki ya 12 Ukwakira n'umuvugizi wa FDLR kuri Ngoma. Ritangira rero rivuga ko ubuyobozi bw'igisirikare cya FDLR bwamaganye ibikorwa bya RDF bibangamira binyuze rero mu ikoreshwa ry'ingufu ndetse n'ibikorwa by'ubucengezi itambuka mu mahoro ry'imitwe yacu ndetse n'abasivile berekeza ku kigo cya MONUSCO kiri Goma Kivu y'Amajyaruguru, niko batangaje. Hanyuma rero FDLR irakomeza iragira iti mu kubahiriza rero ubusabe bwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwo ku itariki ya 11 Ukwakira 2025 twari twiyemeje kuva muri teritwari imbere y'itariki yagenwe, ariko ingabo zacu zabujijwe gukomeza zerekeza mu kigo rero cya MONUSCO. Ivuga ko rero ngo ibyo byakozwe binyuze mu kubatega ibico ubugambanyi bwa bamwe mu bayicengeyemo rero mu buryo butaziguye ngo baha RDF amakuru yaho bari, hanyuma rero kugira ngo rero ibitambike. Mu itangazo ryayo rero FDLR yakomeje ivuga ko intego yayo ya kabiri nyuma yo kwitanga ngo ni ugutaha ndetse no kugira uruhare mu biganiro n'ubundi bihuza abanyarwanda byubaka mu isura y'amasezerano n'ubundi yabanje atavuzwe yariyo n'ubundi n'igihe yabereye yagezweho hagati ngo y'indi mitwe itavuzwe na guverinoma y'u Rwanda. Izi mvugo rero uzumvishe wumva zisa na zimwe zikoreshwa na bamwe mu banyekongo iyo bashaka kugaragaza ko umutwe wa FDLR utari ikibazo ku Rwanda. Bamwe bakavuga ko FDLR rero itakibaho ari urwitwazo u Rwanda rero rukoresha kugira ngo rujye muri Kongo. Abandi bakavuga ko rero ngo abayishinze u Rwanda rushinja gusiga bakoze jenoside ngo batakibaho, ariko ngo nayo ntitinda gusohora amatangazo cyangwa se ngo ibitinye ibanyomoza igaragaza ko rero ngo ihari kandi ikora. Hanyuma rero twihuta cyane, umuvugizi w'umutwe wa FDLR avuga ko rero ngo barimo kuganira na leta ya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ntambara rero bahanganyemo ngo bagere ku gahenge karambye, kandi ko ibiganiro bigeze kure i Doha muri Qatar. Aravuga ati rero ntago tuzabigera ari uko yapfuye nk'uko abivuga. Osikari Barinda rero yarabajijwe kubiherutse gutangazwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari Buruseli mu mpera z'icyumweru gishize, aho yavuze ko rero ngo kwinjira mu ngabo no muri leta ababuze mu nyeshyamba rero ngo kuba bazinjiramo ngo ntago bizongera kubaho. Aravuga ati kereka nibanyica. Kuri ibyo rero Barinda yasubije BBC Gahuza Miryango avuga ati ariko rero turimo turanaganira nawe, intumwa za leta idoha hari byagezweho hari n'ibindi rero muri rusange byakozwe. Ubwo rero sinzi ko birindira kugira ngo apfe kugira ngo n'ubundi dukomeze tuganire, sinzi ko byategereza urupfu. Twe turahari turi mu biganiro kandi birimo biranagendana neza kameme kandi tubifitemo n'icyizere. Kwinjiza rero mu ngabo no muri leta kuba bakinjiramo ukinjizamo abahoze ari inyeshyamba ni kimwe n'ubundi mu bisubizo byagiye byifashishwa mu gukemura amakimbirane hagati ya Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu myaka irenga 20 ishize. Mu ijambo rye kuwa gatandatu rero ari imbere y'abamushyigikiye Buruseli, Tshisekedi yaravuze aterega ibyo binyoma byose bise biganiro byarangiye, habaye kuvanga ingabo birangira ari uko birangiye ubumwe bw'igihugu ndetse n'ibindi. Nibyo byanzanye rero, nibyo byanazanye n'ibibazo dufite uyu munsi. Nge ndavuga ntibizongera, ndashaka ko tuganira ibibazo by'igihugu, ariko ntibivuze ko bigomba kurangira habayeho za brassage na mixage tukinjiza mu ngabo za leta abantu bagumutse, abantu ubwene gihugu bushidikanywaho. Tshisekedi ashinja u Rwanda rero gufasha umutwe wa M23 by'Kigali hakana, ndetse mbere yagiye avuga ko ngo bamwe mu bagize uwo mutwe gatari abanyekongo. Barinda yabwiye BBC ko rero abahanganye na leta bagize M23 ari abakongomani. Ati FZ M23 nitwe duhanganye na leta kandi dufite ibyo dusaba, turi mu biganiro na leta idoha
niba uvuga kuganira rero turimo tunaganira nawe kandi ibyo biganiro n'ubundi turavuga ko bigeze kure, tumaze kujyaho inshuro zirenga 5. Barinda rero avuga ko ngo ejo kuwa mbere intumwa za M23 zageze Doha nanone rero kuganira neza Kongo Kinshasa kugira ngo bige kubahiriza agahenge ku buryo buhoraho. Abajijwe rero niba muri ibi biganiro AFC M23 yarasabye cyangwa se isaba kwinjizwa mu ngabo za leta ndetse no kwinjizwa muri leta, yasubije ati rero ibyo ntibiragerwaho ubu ngubu, turiga ku bibazo rero tubiturutse mu mizi, ibyo bizaza rero bikurikira ibizaba ari Doha muri rusange, hanyuma nibahura ku nshuro ya 6 rero bigomba kuza. Hagati aho rero mu mpera z'ukwezi gushize umudepite wo mu ishyaka riri ku butegetsi mu nteko ishinga amategeko ya Kongo Kinshasa yashyikirije iyo nteko umushinga w'itegeko usaba ko abahoze mu mitwe y'inyeshyamba batagomba kwinjira mu ngabo za leta cyangwa se mu nzego za leta batabanje gukurikiranwa n'ubutabera, mu gihe rero impande zombi Doha zigiye kuganira kubahiriza agahenge zumvikanye mbere. Imirwano rero yo ikomeje kuvugwa mu bice bitandukanye by'intara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Kwa mbere muri teritwari ya Rushuru havuzwe imirwano hagati ya Wazalendo bo mu mutwe wa CMC FDP n'umutwe wa M23 muri grupoma ya Bukondo no mu duce rero twa Kanyamugezi, Rushihe ndetse n'ahandi muri iyo teritwari y'intara ya Kivu ya ruguru. Ibinyamakuru rero muri Kongo Kinshasa bivuga ko nguretse aho muri Bukombo imirwano rero yavuzwe kandi muri iyi minsi mike ishize mu bice rero bya Rukweti muri teritwari ya Masisi na Kibati muri Warikare hagati ya M23 n'imitwe itandukanye ya Wazalendo. Iyi mirwano rero yose ikomeza guteza impfu ndetse n'abarimo n'abasivile, ubusahuzi ndetse n'abantu benshi n'ubundi bakava mu byabo bagahunga. Ariko nubwo bimeze gutyo rero ubwo wenda tugiye gatoya, Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahuriye i Nairobi n'abanyapolitike batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wamusimbuye kuri uyu mwanya. Kabila rero agiye guza abanyapolitike mu ibanga rikomeye nyuma y'ibyumweru bibiri ubutegetsi bw'Kinshasa bumukatiye urwo gupfa nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kugambanira igihugu, kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi ndetse n'ibyaha by'intambara. Jeune Afrique rero yatangaje ko kuri uyu wa kabiri tariki ya 14 ubwo n'uyu munsi nibwo Joseph Kabila rero ari buhure n'abo banyapolitike. Bamwe mu bantu ba hafi rero ba Kabila bavuganye n'iki gitangazamakuru bavuga ko iriya nama y'i Nairobi igamije kubaka bundi bushya urugamba rwa politike mu rwego rwo guhangana na perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kuri ubu rero bamaze kwemera kwitabira iriya nama. Mu bamaze rero kubyemera harimo Matata Ponyo Mapan wahoze ari minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umaze amezi make ahungiye mu Bubiligi nyuma yo gukatirwa imyaka 10 yo gukora imirimo y'agahato. Barimo kandi Seti Kikuni uri mu bahatanye na Tshisekedi mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2023 na Frank Diongo umaze igihe yarahungiye mu Bubiligi, cyo kimwe rero n'abayoboke benshi n'ubundi b'impuzamashyaka bizwi nka Front Commun pour le Congo FCC ya Kabila na Nehemia Mwilanya Wilonja wahoze rero ari umuyobozi w'ibiro byiwe, Raymond Chibanda usanzwe ari umuhuza bikorwa muri FCC na Jose Makila wigeze kuba rero minisitiri ku butegetsi bw'igihugu ku butegetsi bwa Kabila, na Richard Muyeje wahoze rero ari guverineri w'intara ya Lualaba. Barimo kandi Kikaya Bin Kalubi usanzwe ari intumwa yihariye ya Joseph Kabila akanaba umujyanama we, cyo kimwe rero na Patience Saiba. Inama y'i Nairobi rero cyakora ntabwo yitabirwa n'abanyapolitike bakomeye nka Moise Katumbi ndetse nta n'umuntu n'umwe uza kuba uyimuhagarariyemo, nubwo rero yari yayitumiwemo. Abandi rero bayitabira harimo Martin Fayulu, abamwegereye rero bavuga ko ngo atigeze atumirwa, Jean-Marc Kabunda ndetse na Deli Sesanga. Abangaba rero nibo baza kwitabira iyi nama ku ruhande n'ubundi rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo nibyo ngibyo rero twihuta cyane tunasoza. Reka ngubwire ko umupolisi warushinzwe gucunga umutekano ku rugo rwa perezida William Ruto i Nairobi yishwe arashwe hakoreshejwe umwambi ndetse n'umuheto. Bamwita PC Ramazani Matanka, yishwe rero mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere n'umugabo w'imyaka 56. Tangazo rya polisi rero ryasohotse ryagaragaje ko uwo mugabo yegereye abari bari ku burinzi ku irembo ry'urugo rwa perezida Ruto, asabwa guhagarara ndetse no kumanika amaboko ariko yanga kubyubahiriza maze arasa Matanka mu rubavu hakoreshejwe umuheto. Uyu mupolisi rero yahise ajyanwa kwa muganga ariko aza kwitaba Imana arimo kuvurwa nk'uko rero byatangajwe na polisi. Inzego z'umutekano zahise zitabara zifata uwakoze icyo cyaha cyangwa se icyo gikorwa. Amashusho yaciye kuri NTV Kenya yagaragaje uwo mugabo rero afite ibikomere n'amapingu ku maboko
ari mu modoka ya polisi ajyanywe kwa muganga kugira ngo rero avurwe. Amakuru atangazwa n'ibitangazamakuru byo muri Kenya rero avuga ko uyu mugabo ategerejwe imbere y'urukiko kuri uyu wa kabiri kugira ngo rero anasobanure iby'iki gitero cyahitanye umupolisi wari uri mu nshingano ze. Umuvugizi wa polisi ya Kenya Muchiri Nyaga yamaganye icyo yise igikorwa cy'ubugome budashobora kwihanganirwa, anashimira rero abashinzwe umutekano ku buryo bitwaye mu kubuza rero ko habaho izindi ngaruka muri rusange. Ubwo rero ni ibyo ngibyo ngira ngo umuntu yaba babwiye. Mugire ibihe byiza. Ubu n'ubuvumbuzi official, plus subscribe kugira tuzajye dukomeza tubane.